Nyagatare tabagwe abagizi ba nabi bateye icyuma umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 abandi barakomereka cyangwa abandi barabakomeretsa. Amahana akomeye cyane ngiye kumvikana mu karere ka Burera mu murenge wa Kagogo. Umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko arakekwaho kwica nyina umubyara w'imyaka 53 y'amavuko amuteye icyuma. Abaturage babwiye itangazamakuru ko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho nabi, bivuze yuko n'ubundi uyu mukobwa aheruka gukubita nyina akamumaramo amenyo cyangwa akamukura amenyo. Amahano akomeye cyane. Tugarukire cyangwa tunyarukire mu karere ka Nyagatare. Nyagatare tabagwe abagizi ba nabi bateye icyuma umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 abandi barakomereka cyangwa abandi barabakomeretsa. Amahana akomeye cyane. Nimbere bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Iyo ari incamake reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Mu karere ka Burera mu murenge wa mu karere ka Burera mu murenge wa Kagogo umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko arakekwaho kwica nyina w'imyaka 53 y'amavuko amuteye icyuma. Abaturage bavuze yuko n'ubundi uyu muryango ntago wari usanzwe ubanyeho neza. Bivuze ngo mu minsi yashije uyu muryango cyangwa uyu mwana w'umukobwa aherutse gukubita nyina amukura amenyo. Ndagaswira aherutse gukubita nyina amumaramo amenyo cyangwa amukura amenyo. Uvuze yuko rero uyu muryango n'ubundi wari usanzwe ubanye cyangwa ubayeho mu makimbirane, ubwo uyu mukobwa yatawe muri RIB n'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo kwica nyina. Gusa abaturage bababaye, abaturage bagize agahinda, natwe nk'abanyamakuru twagize agahinda kubona umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 23 yica nyina umubyara w'imyaka 53 no kunusha umubyeyi aba yaragutwise akakugira kugise warangiza ukamwitura bino bintu ukamutera icyuma. Ngaho ibaza ubugome kuntu cyangwa ahisi igeze aho umwana asigaye yicira umubyeyi umubyara. Ngiye narababwiye ngo umunsi w'imeruka nyamara uri muraba, ngiye nimwanyumva kabisa. Kuvuga ngo ngaho ibaze umuntu arakureze arakonyeje aguhaye ibere umwituye kumwica. Ego henda urwo wandikiwe ntago warusimbuka cyangwa buri icyo uzaba ntago n'ubundi kijye ujye ubura kutakiba, ariko ibi bintu nta mahano kabisa. Bivuze ngo rero reka tunyarukire mu karere ka Nyagatare tabagwe. Ni ukuvuga ngo akarere ni aka Nyagatare, umurenge ni uwa Tabagwe. Abagizi ba nabi bateye icyuma umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 arapfa. Nyagatare tabagwe abagizi ba nabi bateye icyuma umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 arapfa, bakomeretsa n'abandi baturage. Nukuvuga ngo bose byagenze bitera ndabibasobanurira gute. Nukuvuga ngo abagizi ba nabi, nukuvuga ngo ubwo ngubwo babiba bahabasahura nibo bita abagizi ba nabi. Bateye umusore icyuma banakomeretsa n'abandi baturage. Amahana akomeye cyane. Babwira ngo ni imeruka nyine, aho umubyeyi azaba yihakana umwana we, aho umwana azaba yihakana umubyeyi, ugasaba ubuze ngo uyu nguyu wishe nyina. Urumva ntawamenya da. Reka twikomereza amakuru mu buryo burambuye, nika kwinjira mu bintu byinshi buriya ni bibi. Niba bwo bwa mbere rero ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ndagusaba gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Bivuze ngo rero ano makuru ndimo nyavuga nyacamo ibicece kugira ngo nyarambure. Ubu tugiye kubisubiramo cyangwa tugiye kongera tuyavuge kugira ngo tubisoze tubirangize. No kuvuga ngo Burera Kagogo umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko arakekwaho kwica nyina w'imyaka 53 y'amavuko. No kuvuga ngo uyu mwana rero yateye amuteye icyuma. Uvuga ngo ateye mama wiwe icyuma. Bivuze ngo abaturage bavuze ko n'ubundi uyu muryango wari usanzwe ufite amakimbirane, ubwo uyu mukobwa yerutse gukubita nyina akamukura amenyo akanamukomeretsa bikamuviraho ingaruka.
n'ubundi abaturage bari babimenyereye. Rero tukatugaruke Tabagwe Nyagatare, Nyagatare umurenge wa Tabagwe, abagizi ba nabi bateye umusore mu kigero cy'imyaka 21 icyuma arapfa, bakomeretsa n'abandi baturage batandukanye. Isi irashaje. Rero tuguhaye ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda, wakoze subscribe cyane uruwa agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho nowe tubikesha, ndetse wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa gatanu. Icyo tukwifurije ni ukugira ubuzima buzira umuze, ndetse uzatangire weekend umeze neza. Abantu muri weekend cyangwa abantu ejo muzajya gusenga, mugire icyumweru cyiza. Kuwa gatanu abantu bagiye mu ijuma, mugire ijuma ryiza. Murakoze cyane, ndetse nishimiye kubana namwe, turabakunda cyane kubwitange bwanyu, kubyiza mudukorera cyangwa kubyiza mutugezaho, mudahwema kutugezaho. Turabakunda cyane, Imana iba